mu gihe uyu mukinnyi yamaraga gusinyira ekipe ya APR FC zitangira kongera gushakisha undi muwinga ugomba kuza agafatanya nawe, kuko uyu umaze kurangizanya na ekipe ya APR FC, uyu wamaze kuba arangizanya na ekipe ya APR FC rwose yaje kuba nuwo kuza kuba azira ikiho cya Johnson Robodo Chidebe ndetse n'uwo bita Godwin Odibo. Uyu mukinnyi ni umugande w'umuwinga machachari, ni winga machachari w'umugande anayitwa Kiwanuka Hakim, wakiniraga ekipe ya AS Villa Club. Mu ikipe yakinagamo yaramaze gutsinda ibitego bigera kuri 5 ari winga machachari. None rero yaje gushakira akaryo mu ikipe ya APR. Guys, ndabashimira cyane mwe mwese mukomeje kugenda mutwereka urukundo. Kora subscribe kugira ngo dukomeze kwenjoyinga channel yacu, kugira ngo dukomeze kwenjoyinga umwaka wa 2025 tumeze neza. Uyu munsi bazaniye inkuru ishushe ku ikipe ya APR, abakunzi b'ikipe ya APR, abakunzi b'ikipe ya APR, bakunze umupira w'amaguru hano mu Rwanda ndetse n'ahandi hose. Ndabashishikariza gukora subscribe kugira ngo dukomeze kwenjoyinga mu mwaka wa 2025. Ndabashishikariza gukora subscribe kugira ngo hatagira amakuru azigera abacika. Guys, ndabasabye kuko noneho inkuru mbazaniye ewana, nababwiye ko amakuru ya Zandani ni hano, ni kuri Byiza TV 92 n'ibice 2. Guys, mujye mwibuka gushiraho nako kana 92 n'ibice 2. Ibyiza TV 92 n'ibice 2. Iyo ni radio rwose dutekereza kuzaza guterekaho mu minsi iri imbere, mukajya musangaho amakuru mudakoresheje internet yanyu, ukaba wifitiye akaradio kawe rwose, ukumva radio aho urumeze neza, utuje utekanye. Natwe turimo twigurukira, turimo gucacambura amakuru y'imikino mu ikipe ya APR hafi aho ngaho. Ikipe ya APR FC reka twimanukire mu ikipe ya APR FC rwose. Ikipe ya APR FC yamaze kuba isinyisha umukinnyi ukomeye cyane w'umuwinga bamwita Hakim Kiwanuka, wakinaga muri shampiyona ya Uganda muri AS Villa. Uyu mukinnyi yamaze kugusinyira ekipe ya APR FC, yamaze kumusinyisha. Jewe amakuru mbatangarije, mugira akapapuro mubyandikaho aya magambo, mufata agapapuro muyandikeho rwose. Mbivuze tariki ya 5 z'ukwezi kwa mbere mu 2025. Andika ku gapapuro ko aya makuru nayakuye kuri channel Ibyiza TV 92 n'ibice 2. Umunsi APR iraba yamukonfirmye, yamaze kumushira hagaragara. Guys, uze ushime unavuga uti rwose, uze ubera abandi bose urugero, uze uvuga uti rwose Ibyiza TV atugezaho amakuru ari confirmed ya Zandani. Guys, ndagusabye ngo ukora subscribe, noneho iyi nkuru ugira ahantu yandika. Ngiye inkuru ndayize nibitanakunda ukumva kuko narakubesha. Guys, uze unyomoze. Ngiye nguhaye nimero yanjye 0781132229. Uzahita umpamagara uvuga uti iyi nkuru ntabwo rwose nushaka usubika ibintu bya content bivemo si ibyawe. Rwose ekipe APR FC yamaze kuba isinyisha umukinnyi bamwita Hakim Kiwanuka, ni umuganda wakiniraga ekipe ya AS Villa. Ni umukinnyi ufite imyaka 24 watangiye gukina yavutse ahubwo mu 2000. Yavutse mu 2000 rwose, yaramaze kubona izuba, niho yabonye izuba. Guys, ndagusabye gukora subscribe kugira ngo tugendane, kuko ekipe ya APR FC mu gihe yamaze kuba isinyisha uyu muwinga bamwita Hakim Kiwanuka, ni umugande, yamaze kuba arega APR FC. Nje narababwiye abakinnyi barangije kubabona, ahubwo ubu ngubu ikigiye gukurikiraho ni ukugira ikintu kigiye gukurikiraho
mu ikipe APR FC ni ugusinyisha abakinnyi bamaze kubona. Urabizi ko abakinnyi babiri nka Johnson Nobodo Chidiebere ndetse n'ubita Godwin Odibo bamaze kuba bagenda, barasezerewe rwose, ntabwo baragenda ariko bamaze kuba basezererwa, nta nubwo batekerezwa mu ikipe ya APR FC. Igishoboka cyose cyakorwa ariko bakava mu ikipe ya APR. Niyo mpamvu ekipe APR FC yemerewe abawinga babiri, yahawe amafaranga rwose na RDF, babemerera abawinga babiri ndetse na rutahizamu w'akasamutwe. Nk'urwo rwego rero niyo mpamvu ekipe ya APR FC irimo kugenda yigaragaza ku mugabane, ku isoko ry'igura n'igurisha hano ku mugabane wa Afurika. Aba ifite abaja benshi cyane bari hirya no hino kugenda bacacambuwa za Amerika za umva. APR FC irimo kugenda rwose, ifite isoko cyane cyane, by'umwihariko irimo kugenda ishakira isoko ku mugabane wa Afurika, za Uganda, za Tanzania. Ndumva APR FC itari kurenga muri za Tanzania, hafi aho ngaho. Tanzania, Uganda, za Ghana, naho ngaho iri rwose, ntabwo iri kurenga aho ngaho. Mu gihe yaba imaze gutinyisha undi mu winga nangwa undi mwata, ndaje ngo komfirime nkwemeze.